Ki samla ki balapas ya ka exam na kabenta ka kamnas bat ANM ha ka henyo trik Urisau kila dawa na ka sor karjela baka day ban penkloy ban hot pelong no ya ka physical verification kenang ban yu sedang no ya ka jing penrongkam. Habakran Shakila Pathai Kubor ka samla Mary Bahun Marbanyang kaway na kibala pendap ya ka ni ka exam kala ong bakim long persya ya ka jing dawa jong kaway pat ka kinhun ki samla ban pensangye ya ka ni ka jing penrongkam Henry kikwa ban penkan mau ya ka sorkar bakila pas ya ka exam lingba ka jing tri shitom. Kalau ong ru ni day kibala pas ya ka exam balapan mi ha ka apa pratrik unai luar baladam. Kumtangi kwa ban kerpat ya ka sorkar bat ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board MMSRB ban pelong no kloy ya ka physical verification na ka benta ki samla ki bapas kenang ban penti kena ba ampen slam show ya ka jing thungkam na ka benta ki staff nurse bat ANM. Ha ka bayade ba ka jing persya jong ka waypat ka kenhun ka belaken no ba ka dan ka jing le bamhok ha ka jing pembana ya ka result ka Mary Bahun ka laong. Hoon ni dan ka jing sngo na ka benta jongki Henry pat ni hap ban yang halor ki jing shisha. Ni hap ban sngo thu baka day ka competitive exam, ni hap ban ya ai reng hap deng jongi na markidan haduk san hajar haduk Henry hajar ngot ki bayakun tang na ka benta ki shispa Henry pusau tadi ki post. Kat ba na kalyang usamla yai shampang wan kar ulaong ka MMSRB kaladap ban pensyai halor ki jing shisha. Gimdan AA ban kentok persya ya ka ni ka kenhun Henry ngiru ngila trishitom ban pas ya ka exam. Ulaong bakitu ki para samla batho ya ka exam ru kila bantho ha grievance cell jong ka MMSRB bat ka board ru kala ai porship post ngi ki samla banyo ka jing pensyah lor ka jing no le bamhok ha ka jing pempena ya ka result. Nalor kata ulaong ru ngisngo kmen halor ka jing pempena jong MMSRB ya ka result namar ka long ka bakhut basuba namar wat ha ka portho ya ka exam ru kidon ki nong ring dur haman ki jaka tho exam. Jumut ini kejungi kepentingan sehingga bahwa saya berbahasa bahwa ini nakalian jumlah di bapas, kuat apakah serkat kanya market diakses kanya cekmat yang nikah di proses namar ngatrai namaro ini pas terkait dengan sistem terkait dengan rekod kepentingan upload board juru mau menginsyur ketua IWI di board di bawah di higher authorities ba kinsmo ha balung delay dan postpone ya kata physical verification kumbakila ai portion post ni tingi ri corporate kata post ni henry long hadin jo kata ni kermen bani ak identity ba kani recruitment process kani achkma uli kon ni khe kon ni treishi to miminot bani yo bani uso tementala da dan do ban shim no uso jo ngati treishi to jongani jongki ngat khai man mon lu inu mes go kani kata ti number bani yo ka kani ka result ti kani ba ka jingtristom tangan idon hangi ni dawapin long ya bahok na jong kani tamdi ba ngin point out yun wala ni justify yan mo and like long tam ngin voice ya ka right jong kani ka hok ka jong nila pa se kani ka hok ka jingtristom ti nakatadaw balingin sa form ni iba pass kani exam ti nakatadaw long ni don hangi bani ka pa ban ka ta physical verification makalulong delete nulong postpone hindi kanya chakman naman ba at kung pachingan ka post kitang kita kiba long deserving continue si nakalian kapur kita ada banyak syai kita bakam dan ni itu kita mereka dia kecil bakala kecil songso bakala nakalian ki kandidat di kabami itu isu itu kira rumah dan mereka dan sekolah pada dan tu ada jikno tu pada bawan highway bagi tempat ni nombor kimi arsip itu mau kalau abang ujuk beli kod ya kan juga exam kimi arsip kita ujuk ya tahu ketika nakalian kapur nak try pilih ini bagi ada pensyai bagi laku baru bakadan katakan typing error dan technical error BD barban display gitu di result mereka kata akan dan cerita ini BD berbunyikan result baik harus nem arajar kami arajar kendai ya ke exam kepada conduct dari teachers atau report dan recruit di staff nurse ki itu por lagi pe ya result kepada kipen mi betek hanya kerteng jadi shortlist candidate nanta nyim juri ya ki marks dunia por dan nanta ka question paper nyim mak ra tu debat ka result lagi pe kalau mi itu isnam ni hapan apa ki benai di isnam maka tadi kemau ban pe harus nam arajar kuai atau recruitment yang ke BD bagi staff nurse ni
Kita jong kini ki kandidat la shortlist kita itu tik ki badai ban katu ke jingdam jong post but kamak sebab ni kang jong ki de ngim hakiti ki por ngim la antip mano ba orang sekemat kini ki ngim tip ba kita ki week kandidat pat yo kan kamak mere kala shu peni betanya kamak jong kini ki ba qualify ban ki ba select ke post de nanta la tangikan ma hau acara koi result kami hadir sistem. Aku cuma form itu ada marksheet ini mereka result kami hadir sistem. Telah dengan impact pada ke company yang jadi ke exam kebanta acara besar. Ngiui ba ke nakalian ke board ke penyiar ke exam kila lalu punya result hadir sistem. Kebangin pasti ikut menunggu hakim board berada. Jadi nanti akan kenti ke bantu dia orang berai kenti jika jumlah isinya. But ni lawan cross check tu lagi, jumpa tu bagi laptop tu ke kepor. Jadi nanti ke answer kiri kepor lagi demi result ke answer kiri tidak ada kepor kita. But ladagi kuat bagi check kita kiri jumpa tu bagi air ni lawan check lembang tu ke answer kiri ke bawah lain kepor. But akan ni kenti babantai ni biru jadi ni ke jingdon kita beri answer ke bawah ladai ki kandidat kini kandidat ki bang sohun ya kamak selejong nanti ki bakwa ban pe kita kamak suki kila ban tho da kamir sebagai HS bat syaka buat bat nanti kinsa syakha pa ban pe kita ki paper aja tikini ki boro ki ni share bat nilap kini ka senam ko manta ka ba ni ba kamdan ke shalndar bat kini ke jingya kini ke jipnya ke exam ko ka ya pe guarantee nomor ba kapor ni tho exam ki don kini ki kiba kicing rindur dengan kita videografi di bawah dia iwe kandidat ba wan untuk akan exam. Jadi nak kalian juga ingin ba kicing pas seperti exam pada beli maka jitresh tom. Dari limpa kicing jitresh tom kamdan penuh pengisi heplo dan dan ini pasal nomor ni semua kiba kapos kadang cis pandu pesawat ini. Tapi kita untuk exam kapos syaka sana jartam beri jartam. Jadi bat kecikli nimong bakasuk mereka nila mong bakajikli ke bangsa kabut ke bat malay ngong kita nomor bangiri ki max ke basko ke kandidat ki bayo syakmat ke prapusan undan wero bayo kendai potion ini sutu bat jingede ke wajur kan nomor ba kapos ke duna ka bawo nong thok ye bot te ngaso ba kali ka jingtrish to di bangiyo ke kam te ngaso ba nakalian suli nginget bet bakri katahi bat ni issue kuat akan request ya government mereka board bagi HS ni ba tinyai bes kemat mereka recruitment proses bat bakin kinum penslam show mereka recruitment proses nomor tiba dei hok ikin yo bat kita ni semua kita yo di kam